Thikoni ni thutha wa igoti gutianiria mutaratara mweru wa maribi ma university. Mutongoria wa kiama kia DAP Kenya Eugene Wamalwa ni amenereirie wathani wa thirikari ya Kenya Kwanza, akiuga gutianirio kwa mubango ucio ni kuonania mitaratara mingi iria kathikitwo ni thirikari itiraruta wira. Ile new university funding model iliyoletwa na Bwana Ruto imefail, na sisi tumesukuma mahakamani. Mahakama sasa imesema hiyo mpango utupilie wapi? Mbali. Akiaria video biki wa bamwe kaunti-ini ya Vihiga, Wamalwa augite kithiururuko kiria kithiururukeirie mubango wa maribi ma utungata wa ũgima wa mwĩrĩ SHA onaguo wĩiyũirwo ni mathina, kuona nginyagia riu gicunjĩ kinene kia Kenya gitire kirataũkwo uria urabuthika na umithio wa mubango ucio. Alileta SHA Adani, tukaenda kotini, tumemshinda Adani, imetupiliwa mbali. Ile kesi imebaki ni ya SHA, sijui SHA. Hiyo kitu iko inaumiza watu hapo. Ibida-ini o riu mutongoria uyu ni arutite mabitia itua ria thirikari gutwara maobitha a borithi 1,000 bururi-ini wa Haiti kuiga thayu, akiuga maobitha aya matikoretwo magitungatwo na njira igwete gwata kuribo misara ta uria mereirwo. Huwezi peleka watoto wa watu kule Haiti, umepewa milioni 100 dola za Amerika na hawalipi mishahara. Amerika hawataki kuwalipa, United Nations hawataki kuwalipa. Do the honorable thing, warudi nyumbani. Let the United Nations sort out mambo ya Haiti. Mnaunga hiyo mkono? Ngiribotera Inooro TV, Jetago Masi, Wadia wa Mureithi.